Drago mi je sam danas ovdje za vama. Ja mislim da je bolje ako ne stavim na engleskom, ali ovo nije problem zato što mi imamo pomoć ovdje. We're really happy to be back in Pljevlja. It's always a pleasure to come here, but particularly to launch this second phase of Svi u vrtić in collaboration with the Ministry of Education and the local community today. Posebno mi je zadovoljstvo što sam se ponovo našao ovdje u Pljevljima, uvijek je zadovoljstvo vratiti se, a posebno zadovoljstvo ide zbog toga zato što smo ovdje da obilježimo početak druge faze kampanje Svi u vrtić, koja ima za cilj povećanje stope upisa i što to radimo u saradnji sa Ministarstvom obrazovanja i sa lokalnom upravom. We are targeting 6 municipalities in this phase, Pljevlja, Žablak, Mojkovac, Pložina, Šavnik and Kolašin. U ovoj fazi za cilj imamo da posjetimo 6 opština: Pljevlja, Žabljak, Šavnik, Plužine, Kolašin i Mojkovac. And I just want to say a little bit about why this is so important. I rekao bih nekoliko riječi zašto je ova kampanja jako važna. There has been more learned about the emotional, social and cognitive development of children in the last 25 years than there has been throughout history. And one of the major findings has been that 85% of brain development of any human being, including all of us in this room, occurs between the age of 0 and 6. U posljednjih 25 godina kroz naučna saznanja saznali smo mnogo više o emocionalnom, socijalnom i kognitivnom razvoju djeteta. I saznali smo to da 85% razvoja mozga se odvija upravo u periodu do 5. godine života. There is now a clear global consensus that preschool is important for the well-being of the individual child, for their future education and lifelong development. But as the Minister said, it's also very important for the long-term economic, social and democratic development of any society. And this is why European Union has a target of 95% coverage for all 3 to 6-year-olds in preschool by 2020. Ono što je opšti konsenzus danas u nauci jeste da predškolsko obrazovanje donosi dobrostanju i kvalitetnom životu svake individue. Na dugoročnom planu ovo je posebno važno i za ekonomski, socijalni i demokratski razvoj svakog društva. I upravo zato Evropska unija postavila granicu 95% upisa u predškolske ustanove do 2020. godine. Like many countries in the world, there is a huge inequality on preschool access between the poorest and the wealthiest citizens. A child born into the poorest 20%, and in many of the northern municipalities that we're covering with this campaign, are 10 times less likely to go to preschool than children born into wealthier municipalities or into wealthier families. Vrlo je jasno da postoji veliki jaz između siromašnih i bogatih porodica, odnosno krajeva, i u pogledu upisa djece u predškolske institucije. Praktično 10 puta je manja mogućnost i vjerovatnoća da će dijete koje živi u nekoj siromašnoj opštini, recimo na sjeveru države, biti upisano u odnosu na dijete koje se nalazi u bogatijoj porodici opštini na samom jugu, recimo. As the minister said, children that don't go to preschool end up way behind in primary and secondary school and also in life outcomes, and there's clear evidence on that. So what any government can do if it wants to combat child poverty is try to ensure that every child has access to preschool education. Kao što je gospodin ministar rekao, praktično mogućnosti djece koja nisu pohađala predškolsko obrazovanje su mnogo manje i one praktično kasne, posebno u tinejdžerskim godinama kada je u pitanju njihovo znanje iz čitanja ili sličnih oblasti. Način da se država bori protiv dječjeg siromaštva jeste i povećanje upisa u predškolske institucije. Part of the reform is about ensuring that every child has access, between 3 and 6, can get access to 3 hours of basic pedagogical education per working day. Ono što je cilj reforme je da svako dijete u uzrastu od 3 do 6 godina na dnevnoj osnovi bar ima 3 sata pedagoške njege, brige i aktivnosti. And we ask and encourage parents to take full advantage of that and bring their children forward to be registered in preschool throughout all of these municipalities we're covering with the campaign. I u svim ovim opštinama koje ćemo pokriti ovom kampanjom ohrabrujemo roditelje da upišu svoju djecu u predškolske institucije. It will take some time to achieve this. We hope you will come with us on that journey, and I want to thank you very much for being here today to be at this important launch.
Za taj cilj bit će potrebno malo vremena i zajedničke aktivnosti, ali vas pozivam da zajedno uzmemo učešća i dođemo do ovoga cilja. Hvala vam.